This is Mthwakazi Broadcasting Corporation. Inspired to inspire. Isabaleli Zulu Mthwakazi yazula izula namazwi iphikwa ngapha nangapha ke koyivumayo nabayivumayo bayivumela ukugogela kwesabo siyekeni sihambe sijubalale vele sesikwamukela ukuthi singamachwane enyoka amathambo ethu niswathola kwabo babamkhulu ngithi nabo baphela ngokunyamalala isiphinda kanjalo imbali yesizwe singelasabelo bakhona abafowethu nabodadewethu abaphethe iziqo bezingacwebezelisa emakubo inkinga leziqo zikuveza sobala ukuthi bayizalo yamanguni manje mabe singa masango namatoko kuqhuma isitamkoko kuphela umanyalo alikhethe kanjalo iphele emasini untaba kayikhonjwa hlala phansi ngikuchazele mntanami usukhulile manje iqiniso selikufanele nami uyihlo kangimazi wangidlwengula ezimbosile vela ngamehlo wangithola ngixakekile esixukwini amasosha engixoshanisa ngizama ukuphedla indlela yokuyafuna amadlelo aluhlaza eNingizimu Afrika ngabamba ngenkana amabombo ngabhekisa phambili mphoqwa isimo sangakithi wena lesandulela sengculaza ngalithola ngalolo suku khula mntanami wayeka imshwanguzo vele sekuyimpilo yakhona wathi ngolunye usuku umkhulu engixoxela wathi ngolunye usuku umkhulu engixoxela ethi yena wayeyiwisa ngohlamvolo lowephindiza abamhlophe lwelinkululeko ngathi mkhulu lagcina liyitholile yini kumbe thina sithole sezimonyile ngoba njalo linamali sixoxela ngobuhle besigodlo sakobulawayo noqhatho lwalubiza amakhanka libalisa ngensuku kusaphethe uhamba thatha wathi umkhulu uhamba odinga inkomo wena abona ukuthi ilanga selishonile ngithe mangiyemukula ngabona ikhehla ligobisa ikhadi ngembezi zizehlela zathophela inhlungu zokwenza umthombo ongeke uphuze kuwo malanga wonke sivuswa lisondo lenkomo kaze ngomhlaba uthi umhlaba abazali bethu kabasenzange isivumelwano sokuthi sizosala ezandleni zawo umhlaba esishiye emhlabeni Mhlobo zami kuyatoyitoyi ukufa ukuthi sibedleleni ekusasa lakho ngoba ikusasa lakho lisibize emathuneni kodwa thina sisalwela amalungelo okuphila bekungcono ukufa kwasemandulo bekucashe ngomkhuhlane
okwamanje sekugijima nemthambo yezondo nomona okulisiko nemvelaphi yomuntu omnyama phosi mangazwa yini mashibulalana bantu abama kungenzeka ngidunyelwe izulu makuhlasela idudula cela lazi ukuthi bengisendleleni lokuzama ikusasa leli isithukuthungu zethu saseziphelele kuye thina sifike kabe emhlabeni impilo sisempondo sithutha sola ngimhlophe phambili thina sifike kabe emhlabeni impilo kanti awubhedwe uyamsiza ngoba uzokwenzeka ukuthi ube phakathi kwethu sesihlangene singuzulu ekhaya ubonakala uphuma ecaleni omunye ke amazulu ayahlupha ngoba amagazi awo ayashesha ukushisa akho nje into ehlupha ngayo yashesha uyabona bangayiphatha nje phela bese isuka kodwa-ke ngiyacela ukuthi yehlelani ngezansi nabesilo angiphakamisa ukubonga amahlokovu ukuqoqa kwakhe isizwe ulalela inkulumo yabantu benkosi uhambe nabo uyoyethula endlunkulu ngempela-ke ngizofike ngidlulise njengoba kunjalo ukuthi nakho okuqondile nakho okuqondwe yilesi asizwe esicela ukuba kuzokhulunywa ngonyaka Zulu uthi waziholela waziholela ezinye zakhona ziyasebenza lokho ukuthi leyo sithi sihambise leso sipho esilweni siye kothisini nami ngiyakwazi lekithi labo baba abayibonanga inkosi angithi uma ngingaxhamanda lingixolele ngoba phela siyitholanga inkosi kodwa siyafunda la kwaZulu sesifunda okukhulu bakwethu sesiyendlela indaba kubantwana bazayithatha bayise kungangezwe lakhe izikhalo zenu zonke nengokubhalwe phansi okunye siyakuthumela siyaqhubeka sixoxe ukuhlukumezeka lokhu ngamaphepha ukuthiwa ule uvelaphi siphi iphepha lakho siyacela ukuthi uZulu asilwele asivikele sesizihambisile izikhalo zenu ngapha abantwana bakhona bazosihambisa kungangezwe lakhe
bantu bakithi angeke kube kuhle ngoba nasi isikhathi liyabona sihambile. Ngiyabonga kakhulu ukuzinikela kwenu. Lihlanganisa khona lokho okulushwane sinakho kuze kube impumelelo ukuhlangana kwethu. Umsebenzi awupheleli lapha Mthwakazi omuhle, umsebenzi uyaqhubeka. Ungenzeka phambili sifuna amaloya. Asizahlala njalo sihlaba umkhosi ukuthi asifakeni futhi ukuze senelise ukuzenza lezo zinto. Sesihlukumezeka isikhathi side, sihlukumezeka njengabantu. Yikho-ke uma simemeza siyacela liphakame njengalindlela liphakeme ngayo. Ngiyabonga Mthwakazi omuhle indlela zimhlophe. Namhlanje ngiyethemba sizakuza sonke ngoba inyama ngiyibone ngamamehlo iningi. Bakwethu bayakhuluma abantu bezama ukuthi basehlukanise. Asibe lenkani sibambane siye phambili. Ukubambana kwethu kunqoba kwethu. Kale enkulu. Angibonge bantu bakithi, angibonge ngiyabonga futhi ngiyaphinde ekugcineni ukuthi Zapatala ndo. ngokusuka balana. Namhlanje ngisuke ngasama. Hayi manje. Ngisuke ngasama today. But makuthi ngizosisha ngifike ngakaphuma ngizofika kuwe lapha. Siyabonga Mtuma. Yezwa. Bantu bakithi khona oselahlekelwe ibhegi. Ibhegi grey and black ene passport ngaphakathi ebhalwe Steny Mloyi. Sacela leyo bhegi ize ngapha phambili. Sacela ize ke leyo. Tholela abenguni usondele dadewethu. Tholela abenguni mkhulula inyathi. Sipi nasa hali awenzizwa wena wenzu bayete Ndabezi Zikamezi inkomo ekhala emthonjeni sizo zonke sizilukulila iziyodudwa selengene zomancekezwa ngakho ukukela abafazi bakamonga betekula besenzena ukuthi akugusa akube inkosi yaphezulu kunethezela yini ndabezitha Valia kuna security.
yini lo ngiyibonayo hlangana imfundo enejayele ikhuzi izakha nengahlangani Okay. Sithi mina sofaka ukabelo kwempama. 1. Lezongo zinkosi umzilikazi. Ukhona uhlangana.
yini isidoba sicela ukuvula la Kontralesa abameli bayo bakhona phakathi kwethu ngikutsho nje ukuthi siyathokoza ukuthi babe khona nathi nobukhosi lobu obuvela le kude siyabonga kakhulu nawo wonke amakhosi akhona athi ezwe ukunxuswa ababakhona bantu bakithi isikhathi asisenaso ngiyathanda ukusho ukuthi namhlanje ilanga liphuma entshonalanga kithi besibhadala amabhasi angu-21 kwabuya ngu-11 kuphela ama-toilets awabhadalela akabuyi yini enye asikadli izinto azisimelanga kahle kodwa ukudla kunengi inyama yakhona ibiyinqwaba ingane kunengi ukudla sokufanele manje kungasobudliwa ngoba isikhathi esihambile kodwa Mthwakazi omuhle ke ngikhulume lani siyaxolisa kakhulu ukuthi indaba yamabhasi njengoba ngitsho sibhadalela ngu-21 kodwa basilethela ngu-12 bagcine bengezile yebo kodwa kafikanga kuleli nani besilibhadalele ingani nje izinto azihambi kahle namhlanje akusiko ulidelela abantu bakithi kodwa izinto ziyasiphunyuka uyathulungise konke ngendlela ukuphunyuke yilokho okwenzakeleyo njengoba ngitsho ama-toilet wabhadalela last week kodwa akafiki la kuze kube manje so-ke kuvele kuyenzakala lokhu into zingahambi ngendlela kodwa hayi asingagxisi umcabango wethu kulokho bantu bakithi indlu yakwaZulu njengoba ngitsho ukuthi beze ngobusuku bazelalela izikhalo zethu ngiyathanda ukufinqa sesivela hlala phansi nabantwana bakwaZulu ukubachazela ukuthi yini into esihlukumezayo lokhu sokuyikusho nje ukuthi lani lazi ukuthi sibatshelile ukuthi inhlalo yethu ukukhahlanyezwa kwethu lapha eSouth Africa siyacela ukuthi bayesibikela kungangezwe lakhe ukuthi hawu isizwe sikaMzilikazi sahlupheka uZulu ekhona kwenze njani sesikubikile kunenge sezawuxoxa sicelile futhi ngiyacela phambi kwenu ukuthi siyacela abantwana bayesicelela ukuthi siyafisa ukuthi sihambe nathi uMthwakazi ke siye koThisilo kuyezwakala ukoThisilo ukuthi ke siyehlala phansi nasisilo sisiphi izipho zona lezi ezisiphe zona ngoba imali zenu ezinye zakhona ziyasebenza lokho ukuthi leyo sithi sihambise leso sipho esilweni siye koThisilo lami angikwazi lekwazi lekithi lwabo baba abayibonanga inkosi angithi uma ngingaxhamanda lingixolele ngoba phela vela siyitholanga inkosi kodwa siyafunda la kwaZulu sesifunda okukhulu bakwethu sesiyendlela indaba